Dobar dan, evo nas u trećoj vinskoj karanteni. Danas ćemo kušati vina sa juga ponovo. Ovaj put ćemo biti na Pelješcu. Znamo da je Pelješac jedan od vinogorje srednje i južne Dalmacije. Naravno da je najpoznatiji po plavcu malom, po sorti plavac mali. I tako, prije svega ja se nadam da se dobro čujemo danas, da me dobro vidite i da nećemo imati nikakvih tehničkih problemčića. Ono što bih vas molio, svakako slobodno postavljajte bilo kakvo pitanje ako bude, iz tog razloga da jednostavno da nam bude malo dinamičnija degustacija. Znači, napravili smo uvod Pelješac, znači Južna Dalmacija. Ono što treba znati o Pelješcu, naravno da prije svega proizvodi izvrsna crna vina. Kod nas prije svega prvo zaštićeno područje naravno se nalazi na Pelješcu, to je Dingač. Onda drugo zaštićeno, jedno od zaštićenih u istom ovome dokumentu je bilo zaštićeni Postup 1967. godine. Isto tako postoji dosta, recimo, manje poznatih položaja, znači položaj Mili koji je na samom ulazu u Pelješac, naravno i Ponikve, tako da izuzetno poluotok naravno koji ima izuzetno puno potencijala, pogotovo za crna vina. Vinarija, danas ćemo pričati o vinariji Vukas. Vinarija Vukas ima dosta dugu tradiciju, znači ono što treba reći da evo već treća generacija proizvodi vino. Prve vinograde su zasadili bili 1929. godine. Recimo da su prije toga su se bili bavili naravno maslinama, iako treba reći da svaka de facto vinarija na Pelješcu sigurno da ima i maslinovo ulje. Oni u svojoj proizvodnji imaju otprilike 3 hektara i još jedan manji dio grožđa otkupljuju i godišnja proizvodnja im je negdje otprilike nekih 15 do 20 tisuća boca. Ovisi o berbi, naravno o prinosu i o svim tim elementima koji su nam bitni. Rekao bih da zaista spada u jednu butik vinariju, Dubravko Vukas, koji trenutno vodi sve operacije u vinarije, zapravo jedan vizionar, rekao bih na jedan određen način Pelješca. Iz tog razloga što evo kušat ćemo i neka pjenušava vina koje oni proizvode, isto tako i bijele kupaže i naravno njegove perjanice od sorte plavac mali. Ono s čim ćemo krenuti danas je zapravo sa jednim kako se zove, pjenušcem, tradicionalna metoda. Znači pjenušac se zove Decumanus, što bi znači bila glavna ulica u prijašnje vrijeme. Ovaj pjenušac je rađen od sorte Pošip, tradicionalna metoda, 6 mjeseci je na kvascima. Znači, ono što treba reći za pjenušce, drugi put ću vam demonstrirati pravilno otvaranje pjenušaca, čim se malo posložimo još bolje što se tiče opreme, ali pjenušac naravno moramo znati da treba oprezno otvarati. Postoji nekoliko vrsta pjenušaca, znači od šarma metode, biser vina i naravno tradicionalne metode. Tradicionalna metoda sigurno da iziskuje najviše financijskih sredstava za proizvodnju i znamo da najpoznatiji u svijetu oni koji proizvode tradicionalnu metodu ili šampanjsku metodu, to je znači Francuska, odnosno u Šampanji. Međutim, isto tako treba reći da poglavito znači sjeverozapadna Hrvatska, konkretno Plešivica i onaj gorski dio, bregovita Hrvatska, onaj dio proizvodi izuzetno kvalitetne pjenušce.
Prije nekakvih 5-6 godina taj trend se bio prelio naravno na jug Dalmacije i u početku su svi bili vrlo skeptični što se tiče pjenušaca, jer smatralo se da je klima ovdje na jugu apsolutno ne može odgovarati samoj proizvodnji pjenušca. Međutim, evo, zadnjih nekoliko godina itekako nas proizvođači sa juga demantiraju tome, poglavito vinarije poput Korta Katarina, pa evo i Vukas i drugi koji trenutno proizvode vrlo kvalitetne pjenušce. Evo, toliko za uvod. Znači, mi ćemo krenuti sa kušanjem ovoga. Pjenušac je brut, znači suhi. Ono što treba isto tako znati da pjenušci svakako da zahtijevaju malu nižu temperaturu posluživanja. Po meni je idealno 4 do 7 stupnjeva temperatura i ja zapravo kad ih poslužujem, znači radim na tome da bude na toliko stupnjeva. Samo da pitam, jel me svi čujete? Mislim, vidim da me Gordan opet ne čuje u Beogradu. Mogu ja malo glasnije pričati, nije nikakav problem. Ok, nema veze, krenut ćemo, budem malo glasnije pričati. Znači, čaša za pjenušac, dosta bitna stvar, rekao sam, sama temperatura posluživanja trebala bi biti svakako niska, pjenušac treba biti dobro rashlađen. Ono što trebate znati isto tako je da prilikom samog vađenja servisa pjenušca, vi de facto čim bocu izvadite iz frižidera, donesete do stola, natočite ju znači gostu u čašu, vi de facto ste 3 stupnja već gore, znači zaista treba pripaziti na temperaturu da bude ispravna odgovarajuća temperatura. Ono što je bitno za pjenušac, isto tako naravno postoje čaše za pjenušac, iako u zadnje vrijeme bombardiraju nas sa svim vrstama čaša. Meni najdraže su nekako ove flut čaše, znači iz kojih najradije pijem pjenušac, iako ima i drugi čaš. Evo, ova isto jedna od lijepih primjera čaše za pjenušac, gdje mi de facto vidimo jako dobro sam perlaž, jel? Ono što treba reći da pjenušac prije ono što se kuša, iako se meni isto nekad omakne, nije baš najpoželjnije vrtiti, nego naravno trebamo u ovoj mirnoj fazi lijepo vino pomirišati. Naravno moramo vizualno vidjeti kakva je situacija sa mjehurićima. Ono što su mene učili, a imao sam sreću da sam radio na dekanteru prvu godinu baš panel šampanjaca gdje smo u 3 dana probali otprilike nekakvih, ja mislim, 300 šampanjaca. Naravno, što su manji mjehurići, što je veća količina izvora, to je sam pjenušac, uvjetno rečeno, kvalitetniji. Jel? Uglavnom, boja je uredna, znači zlatno-žuta boja, perlaž je srednji, vrlo su sitni mjehurići, ima ih dovoljno. Vino je na nosu čisto, vrlo bogatog mirisa, znači imamo kvasaca, imamo brioša, imamo čak i malo tosta, bez obzira što je svega 6 mjeseci bilo na talogu, breskve, koštunjićavo voće, vrlo dugotrajnog i finog mirisa. Što se tiče okusa, suho, elegantno, opet govorim, koštunjićavo voće, malo čak i medasti komponenta, dosta žutog voća, uljate strukture, mineralnost isto tako fino naglašena. Rekao bih da ovo pjenušac, svježina isto tako jako dobra. Pjenušac izuzetno dobar za čak možda ne za sami aperitiv, zato što je ipak malo bogatiji nego klasični možda aperitivni pjenušac koji ima malo više svježine, ali mislim da bi jako dobro išao uz nekakve
prve sljedove, ili evo, Dubravkova vinarija se nalazi u Ponikvama, znači u blizini Stona. Mislim da ovakav pjenušac bi bio nešto idealno što bi trebalo poslužiti uz recimo stonsku kamenicu, koja nažalost eto isto tako ova festa od kamenica je otkazana, ali dobro, bit će dogodine, ja se nadam još bolje. Znači, jedan pjenušac vrlo visoke kvalitete, rekao bi jako lijepo izbalansiran i za južno vino, odnosno južni pjenušac, rekao bi jako dobar. Drugo vino će biti bijelo vino, znači Cuvée Blanc ili ti Cuvée Blanc iz 2018. godine. Znači ovdje bi se radilo o bijelom kuveu. I u ovom kuveu su tri sorte koje možemo smatrati, jedna je autohtona i još su dvije koje možemo smatrati autohtonima, iako one to nisu. Znači Malvasija Dubrovačka je jedna sorta koja se nalazi na ovom području izuzetno dugo, znači stotinama godina, čini mi se da u 14. ili u 15. stoljeću su prvi zapisi vezano za Dubrovačku Malvasiju. Gospodin Vukas je isto tako posadio Malvasiju na Pelješcu. Inače to je Malvasija de Lipari, znači jedan iz porodica Malvasija je. Međutim, kažem, udomaćena je ovdje već stotinama godina i znamo da su zapravo Konavle, odnosno Konavosko vinogorje je, ajmo reći, koljevka Dubrovačke Malvasije i postoji zaista jako puno proizvođača koji rade izuzetno dobra vina od te sorte. Znači, ovo je kuve, kao što sam rekao, jedna je Malvasija, Pošip je druga sorta, kao što vidite, piše, na majici. Pošip, znači imamo Zlatarica i Bratkovina, sorta naravno sa otoka Korčule. Isto tako ima gospodin Vukas zasađeno. I Rukatac je jedna od sorata koje su isto tako iz porodice Malvasije, odnosno Malvazija Bianca Lunga. Znači tu se radi Rukatac ili negdje je Maraština, negdje je Rukatac. Uglavnom ima ga duž cijele Dalmacije. Uglavnom Rukatac je meni zapravo vrlo interesantna sorta, čak strahovito veliki potencijal ima iz tog razloga što nakuplja jako puno kiselina i zapravo je u posljednje vrijeme se rade dosta interesantna vina od te sorte. Ima jako puno proizvođača koji su se malo više Rukacu samome posvetili i tako da možemo naći danas na tržištu vrlo lijepih vina od te sorte. Na kraju krajeva nije na odmet imati Rukatac isto tako na vinskoj karti kao jednu od sorata koje recimo možemo naravno možemo imati na vinskoj karti i prezentirati kao nešto što je iz Hrvatske. Evo, ovaj blend sad ćemo naravno i probati. Malo je duži uvod iz tog razloga što imaju tri sorte. Ono što treba reći da su ove tri sorte, znači nije nešto što se zove field blend, to je znači da se u vinogradu sve skupa pobralo i vinificiralo zajedno. Ovdje se radi o tri sorte koje su odvojeno vinificirane i onda su u određenom omjeru u kojem je sam proizvođač htio, one su se sljubile i tako su neko vrijeme bile u inox posudama i onda jednostavno punjeno i tako. Ovo je, ajmo reći, neka vrsta, koliko sam shvatio mladog gospodina, štih probe za vino i meni se vino zapravo izuzetno svidilo. Ono što je bitno za reći je da je 30% Malvasije, 40% je Pošipa i 30% je Rukaca. Pa eto, ajmo ga i probati. Vino je zlatno-žute boje, znači gusto, bistro. Na nosu aromatika izuzetno izražena, imamo dosta koštunjičavog voća, posebno breskve, marelice, žutog cvijeća, sušenog cvijeća isto tako, onda zrele žute jabuke. Isto vrlo izražena, čak možda u jednu ruku malo i tropskog voća sad kad se vino otvorilo.
ustima nam je suho, toplo, srednje svježine, vrlo mekano, jako dobro zaokruženo, alkoholi su srednji, opet koštunićavo voće, čak možda malo i zreloga grepa, naranče, dosta aromatika izražena. Vino je dugotrajno, dugo nam ostaje u ustima, dugo se zadržava. Mislim da bi ovo vino isto tako trebalo posluživati dobro rashlađenog, ja bih preporučio svakako negdje oko 10 stupnjeva da bude temperatura. I mislim da se može, ja bi ovdje opet išao na jednu varijantu sa recimo jelima od riba iz peći, to je nešto što volim s ovakvim južnim vinima davati. I to je otprilike to, alkohol je 12,5%, to vam nisam rekao, i njegova cijena je sa PDV-om u vinariji, sa PDV-om napominjem, znači nije VPC, nego sa PDV-om je 70 kuna. Za pjenušac vam nisam rekao, pjenušac je izuzetno mala proizvodnja, znači njegova cijena isto tako, govorim, sa PDV-om je znači 110 kuna. Evo, ja bih samo htio pozdraviti, vidim da nam se pridružuju ljudi iz Istre, iz Splita, vidim i iz Zagreba. Pozdrav svima, nadam se da je dobro, posebno u Istri, držite se tamo gore, nemojte previše izlaziti van, bit će bolje, kak se zove, dobro. Idemo dalje, sad ćemo probati znači drugo bijelo vino, tu se radi o pošipu. Znači ovaj pošip je iz 2017. godine, također je iz vlastitih vinograda. Ono što treba reći, ko što sam rekao da gospodin Lukas malo drugčije razmišlja o nekim stvarima, tako da treba reći ovaj pošip je isto tako malo drugčiji. 48 sati je maceracija na ovom pošipu i onda je još 6 mjeseci znači batonaž ili ti miješanje na talogu u inox posudama. 2017. godina, alkoholno je 13,5%. Ok, znači jedna duboka zlatno-žuta boja, gusto, naravno bistro. Na nosu intenzivnost vrlo izražena, zrelo žuto voće, opet koštunićavo voće, jako puno sušenog mediteranskog bilja, dugotrajnog mirisa, karakterno vino, jel? U ustima isto tako zrelo voće, mekano, uljato, malo povišenih alkohola, punijeg tijela, bogate aromatike, jako dugi aftertaste, svježina mu je, rekao bih, srednja, jedno vino koje može podnijeti jako dobro, rekao bih, čak i roštilj, možda nešto na bazi teletine, evo možda teleći kotleti sa žara, mislim da bi se sjajno uklopili sa ovim vinom, upravo zbog njegove snage, malo povišenijeg alkohola, manjka svježine, tako da mislim da je jako fino vino. Govorim, 2017. godina, ova berba je isto tako, mislim da se na policama još uvijek može naći vinarije, međutim svakako da će se kroz neko vrijeme krenuti sa novim berbama. Jel mi može neko postaviti neko pitanje, samo da ne pričam o vinu? Ajde, ja mogu tu pratiti na kompjuteru. Pa, samo sam nešto propustio. Aha, dobro Sanja. Čuj, Flut. Što se tiče čaša, pa normalna stvar da se nećemo svi složiti, ovisi o neka vina sigurno koja su odležanija, ako govorimo o pjenušcima koja su odležanija, koja su zrelija, sigurno da trebaju čašu koja je možda malo drugačiji shape, ne Flut. Ja sam konkretno mislio kod nekih pjenušaca koji su klasični, koji su zamišljeni da bi se trebali iskonzumirati što prije, čak i ako je procjena someljeja da vino to ne bi sa određenom aromatikom se moglo dići sa većom čašom, onda mislim da je bolja Flut. A jednostavnije možda i restoranima, jer
iako treba stvarno jako puno raditi na samoj edukaciji osoblja u restoranima, zapravo i ne znaju ponekad koju čašu, uz koji pjenušac, tako da, eto, mislim, neki koriste i čaše za crno vino, za pjenušac, tako da, kažem, kako kome odgovara, jel? Dobro, pitanja još uvijek nema, vidim da se pridružujete, što uopće nije loše. Krećemo mi na malo nešto malo kompleksnije stvari, odnosno nisu toliko kompleksnije koliko su druge boje, znači na crna vina. Sorta plavac mali, neki dan sam vam isto nešto malo o tome govorio, ponovit ću ponovo. Znači plavac mali još uvijek, znači crljenak kaštelanski, dobričić šoltanski, autohtona hrvatska sorta. Kao što sam rekao na početku, najbolji položaji su dingač, postup, mili, naravno ne treba ni zaboraviti ni murvicu, ni Ivan Dolac i tako i neke druge pozicije, da se sad neko ne bi naljutio što sam nešto eventualno preskočio, ali uglavnom plavac mali je, ajmo reći, bio signature sorta Hrvatske dugo vremena i de facto su se zapravo izuzetno dobra vina radila. Treba za ljude koji me slušaju, stvarno treba znati, plavac mali, postoje velike razlike od plavca do plavca i zato treba biti dosta, neću reći oprezan kod kupnje, nego morate znati što kupujete, jer čak sami pelješac, ja sam vam rekao da postoje nekakve četiri možda po meni najbolja položaja za plavac, isto tako postoji i polje, jako puno plavca ima u polju, treba isto tako reći da ima jako puno i plavine ili ti plavke koja se u određenim omjerima kupažira upravo sa tim plavcem iz polja, tako da postoje lakši, teži plavci i tako, tu se treba dosta, kako bi rekao, educirati, ali isto tako postoje plavci, naravno, koji su možda drugačije brani, kasnije brani, koji imaju isto tako i drugačiju vinifikaciju i tu su nam neke razlike. Plavac Plerej, znači ovaj koji sam rekao, 2016. godina, Plerej su znači Iliri de facto. Ovaj plavac je odležao 2 godine u starim bačvama i to vam je kombinacija francuskog i hrvatskog hrasta. Ok, boja, rubinsko-crvena boja, gusto, bistro, na nosu čistog mirisa, slažem se i visinske razlike, slažem se apsolutno. Ajde, samo ću se sekundu prebaciti. Ivan Dušić iz Istre, kolega. 2019. je bila super berba, međutim, evo danas nemamo tu vina iz 2019. Ali dobro, za tvoju informaciju bila je jako dobra. Ako idemo uspoređivati sa 2018. godinom, po meni osobno, mislim da je nekakvih 20 do 30% bolje. Dino, što se tiče visinskih razlika, apsolutno, naravno da se slažem, znamo da su vinogradi sa viših i sa nižih pozicija isto tako i ovisi koji je nagib, da su to vrlo bitne stvari, normalna stvar, apsolutno, jel? No dobro, ajmo mi pričati o ovom vinu, znači rubinsko-crvene boje, vino je čistog mirisa i voćno smo je naglašene, s tim da treba reći da tu ima dosta crvenog voća. Međutim, nije baš stil, rekao bi, možda dingača gdje vi imate jako puno prosušenog voća. Ovdje je više onako čisto crveno voće, malo tamnije voće, ukuhano voće, znači evo, crvena šljiva. Ima malo smokve, međutim ne suhe, apsolutno vanilije, slatkih začina, dugotrajnog mirisa. Ima malo i tercijarnih aroma, malo mokrog lišća, gljiva. U ustima je suho, punog tijela,
rekao bi čak onako možda malo u jednu ruku i robustnije. Srednji kiselina, alkohol mu je malo kak se zove, malo višlji, tanini su mu srednje plus, onako dosta tanina ima, bogati su. Mislim da čak ovo vino još može malo pričekati da još malo tanini ti smekšaju, eventualno i svakako da bi zahtijevalo bi crveno meso uz ovo vino. Mislim da se radi isto tako vino o visoke kvalitete. Treba reći da ovo vino ima 15,5% alkohola. Meni osobno nije predominantan alkohol, iako naravno osjetimo da ima. Cijena ovog plavca je znači 150 kuna, to govorim sa porezom u vinariji. Idemo sljedeće vino, opet je sorta plavac mali. Pardon, nisam pokazao bocu. Evo, to je boca. Plere. Ovo je boca malo teža. Ako vam se neko zamjeri kad popijete bocu, može vam poslužiti kao hladno oružje sigurno. Plere, znači opet 2016. godina, Rizerva. U čemu je razlika između ova dva s obzirom da se radi o istoj godini? Znači, kod ovog grožđa je malo kasnija berba. Ono što treba reći da kod ovog vina je korišten francuski hrast, nove francuske bačve. Znači, 2 godine je vino bilo u bačvama i onda je bilo jednu godinu u boci. Znači, Gordane, nema šećera, suho je vino i jedno i drugo. Sedimenta isto tako nema, iako bi meni bi bila preporuka kod ovih vina možda da se dekantiraju. Apsolutno. Znači, vina, bez obzira na alkohol, nemaju nikakvog ostatka šećera. Znači, suha su vina jedno i drugo. Što se tiče, kažem, ovo je vrlo, vrlo mala serija, ovo se puni svega 600 boca, znači ovo je, ajmo reći, ne najbolji, nego ovo je kao premium proizvod, znači ove male butik vinarije. Što se tiče samog vina, kad ga probamo, onda zaista vidimo da je tu da se radi o vrlo ozbiljnom proizvodu. Znači, vino je čistog mirisa, opet imamo ukuhano tamno voće, jako puno čokolade, vanilije, slatkih začina, kaka, rogača. De facto, kod ovog vina, što god da kažem, neću vrlo vjerovatno promašiti iz tog razloga zato što je vrlo, vrlo bogato aromatikom i vidi se da je ovo vino odnosno drvene bačve koje su korištene za ovo vino, da je to izuzetno visoke kakvoće. Vrlo, vrlo dugotrajnog mirisa. Ovo je, rekao bi da kroz čitavu noć ga možete piti, ili na početku večere ga otvoriti i onda ga završiti, recimo, završiti ga nakon 1, 2, 3 sata. Opet, ustima suho, toplo, mekano, odlična svježina, jako puno ukuhanog voća, vanilija, mekani tanin, alkohol je srednje plus, a sad kad vam kažem da ima 16% alkohola ovo vino, onda kad ga probate vi zaista nemate taj dojam da to toliko ima. Rekao bi da je izuzetno potencijalno vino, pogotovo za starenje, jako zaokruženo. U bačvama je bilo 2 godine. Francuski hrast 2 godine i onda 1 godina u boci. Znači, ovdje se radi vino o jednom stvarnom premium kvalitete. Bojim se da
da recimo da je ovo na slijepoj degustaciji, da bi se jako puno ovih ozbiljnih kušača našlo u dilemi od kuda je ovo vino, jer stvarno svaka čast na ovome proizvodu. Cijena njegova, rekao sam vam koja je količina, znači radi se o 600 boca, cijena je tu malo skuplja, znači negdje oko 400 kuna je izlazna cijena iz vina, zapravo malo prodajna cijena, jel? 400 kuna, što je recimo za ovo vino i više nego, zapravo jako dobra cijena za ovo vino, jel? Dobro, idemo dalje. I sad za kraj imamo nešto što sam ja danas zapravo prvi put probao. A tu se radi o jednom pjenušcu od sorte Plavac mali. Pjenušac se zove Nigrum. Klasična je metoda. 6 mjeseci na kvascima i ovo je vino polusuho, jel? Evo ovako kad ga natočimo, perlaž ćemo teško zaista vidjeti, pardon, mogao sam joj zapravo ovo za pjenušac. Evo, prebacit ćemo ovako. Perlaž ćemo teško vidjeti zato što je izuzetno tamno, ali evo kad ga stavimo na svjetlo zapravo vidimo da ima dosta izvora. Evo prije no što nastavimo može sparivanje jela za jedno i za drugo. Ono što bi ja preporučio i uz jedno i uz drugo, s obzirom da se radi, ok, ajde neću isto da ne bi isto da lupam. Ovaj plavac koji nije rezerva, znači klasični ovaj plavac, on je malo jači sa taninima, tako da bi ja njega možda sa nekakvim recimo crvenim mesom, da li je to rumsteak ili je recimo T-bone steak, ja bi njega sa time. Ovaj rezerva iz 2016. godine po meni ima jako puno stvari s kojima može ići. Kao što sam rekao, možete ga krenuti od samog početka pa do kraja obroka konzumirati. Nekako bi ja volio večeru završiti sa njim. Znači, to bi bilo ili uz sir, ili čak uz neke deserte, uz čokoladu ili nešto u tom stilu. Ako bi htjeli možda nešto konkretno, svakako da bi opet trebali i govoriti o crnom mesu. Iako možda i neka riba ne bi bilo loše, poput tuna stejka, iako govorim možda bi tuna bila prelagana, ali moglo bi se isto tako, pogotovo ako se termički obrađuje na roštilju na drveni ugljen, mislim da bi to bilo jako dobro. Ok, ajmo se mi prebaciti na ovo, kažem, evo prvi put nešto ovako kod nas probavam, znam da postoji nekoliko proizvođača koji zapravo rade te, ajmo reći, crne pjenušce, ako se ne varam Ivančić sa Plešivice, i znam da su imali obitelj Peršurić isto tako iz Istre, sam probao, evo ovo je prvi put da probavam od Plavca malo i mogu reći da danas kad sam ga kušao onako vrlo mi je bilo interesantno, dosta me podsjetilo na talijanski Lambrusco. Što se tiče same aromatike, vino je kak se zove, izuzetno bogate arome, jako puno crvenog voća i kažem, opet je tu čisto voće, nije bez obzira što se radi o Plavcu malom sorti, znači kak se zove, dosta čisto crveno voće, dosta floralnih aroma, znači ljubičice. Znači usnjeno je polusuho, znači ima određen ostatak šećera, lijepo nam ulzira u ustima, znači svakako da osjetimo da se tu radi o pjenušavom vinu, vrlo ugodne voćnosti,
blagih tanina, nema ih puno, ono što je interesantno u pjenušcima, baš prečesto, iskreno govoreći, ne nalazim blagih tanina, ali lijepo onako spojilo se sve skupa sa tim ostatkom šećera jako dobro, na kraju vrlo, vrlo lijepo i pitko vino, s tim da bi ja mislim da se proizvodi svega 200 boca i ovo vino de facto, ajmo reći da i nije nešto što će biti za široku upotrebu, odnosno da će se prodavati masovno, znači 200 boca, 140 kuna, 140 kuna je cijena. Što se tiče kiselina, ako govorimo o ovome crnom pjenušcu, kiselina je vrlo uredna, znači nema apsolutno nikakvih problema, nije da mu fali kiselina, odnosno da je otišlo na tupo. Znači, vrlo uredno pitko, kažem, ima jedan ostatak šećera koji njemu uopće ne smeta. Stilistika je, velim, takva, odnosno sam vinar je odlučio napraviti takvu stilistiku da, vrlo interesantno. Opet, kad bi išli ovo vino sa nečim ne sljubljivati, meni prvo što bi palo na pamet, krvavice, ali dobro, s obzirom da sad i nije sezona toga, mislim da bi to trebalo pričekati zimu, jer mislim da bi jednostavno taj i ostatak šećera, kiselina, blagi tanin jako dobro se iskombinirao sa tim jednim, ajmo reći, tradicionalnim jelom, tradicionalnim jelom posebice sjeverne Hrvatske. Pa dobro, Damire, o tom potom, mogu se složiti s tobom, a i ne moram se složiti, ja bi rađe sa rezervom završio, iako ovo je, kažem, upravo ja vina inače kušam 15 minuta prije no što idemo u izravno javljanje, iz tog razloga uvijek da provjerimo da su sva vina ispravna, da je sve ok, jer svakako da nije ideja da neispravna vina eventualno nalazimo na stolu. Tako da je odlučeno da bude zadnje, to je nekakav njegov slijed kad bi se išlo stvarno ono što se kaže po PS-u, znači njegovo mjesto bi vrlo vjerojatno bilo na kraju, na kraju obroka. Inače ja osobno kad govorimo o samom ili sljubljivanju ili preporuci za određena vina, svakako da izbjegavam bilo što ima nekakav ostatak šećera u vinu davati za aperitiv. Iz tog razloga što me tako naravno učili, iako postoji negdje naravno tradicionalno da se takva vina davaju za aperitiv, međutim ja ipak to volim ostaviti na kraju, ne? Evo, ja se nadam da ste danas uživali, ja bih se zahvalio ok, 140 kuna je cijena, to sam rekao. Božo, s kakvim sirevima? Pa znaš šta? Interesantno pitanje. Ja bi čak možda išao na sireve sa plemenitom pljesni. Ovak, na prvu. Ja bi čak s time išao. Mislim da bi to moglo biti interesantno. Poput, recimo, gorgonzole ili, znači, sa plavom pljesni, krivo sam se izrazio. Nešto poput gorgonzole. Plavac, pjenušac, mislim da se može naći sigurno u vinariji. A gdje je drugo, iskreno ne znam. Stvarno ne znam, ali evo možemo, budem se potrudio, odgovorit ću vam na taj komentar, budem pitao samog vinara otprilike gdje se može nabaviti, pa evo da probate. Mislim, stvarno je raritet, mislim da niko ovaj stil ne radi. Ako neko ima, Korta Katarina ima roze koji ima crljenka, međutim to je roze, to nije, ovo je baš crni pjenušac, tako, od plavca malog. Tako da, evo, budemo vam dali tu informaciju. Može, Stilton, ajde. Može. Evo, ja se nadam da ste uživali. Vjerujte da, ispričavam se, opet kažem, na nekim greškicama, ako ih bude, morate znati da kad pričate ovako de facto sami sa sobom, odnosno sami sa računalom, da nije ni malo jednostavno.
I zapravo cijelo vrijeme pričate sam sa sobom, jel? Tako ako vam možda misao negdje pobjegne, opet kažem, ja se ispričavam zbog toga. Ja se nadam da vam je evo edukativno, da ste malo se opustili od ovih silnih problema koji su nas nažalost okružili, ali to nas ne smije sputati. Mislim da kad sve ovo prođe treba izaći iskusniji i pametniji, a ja mislim da ćete vi biti iz tog razloga što ćemo probati još jako puno vina. I nadam se da ćete neki koji nisu čuli za određene vinarije i možda neke regije, da će biti malo svjesni da postoje neki drugi, pa možda se ponekad i nađu u tom kraju, pa eventualno kušaju nešto iz toga. Ja vam se zahvaljujem još jedanput, uživajte i svako dobro. Bok.